ebigambo bya sipiika Thomas Tayebwa byakirwe n'ekika kihango kandi baraganise kushagika General Muhoozi. Kukito twisiza abandi MK movement kwe kubibirambira mukaga General Muhoozi aringahi anyabara kupepa. Abajenyi bingi bebembirwe sipiika Thomas Tayebwa birashendekerezibwe General Kare Kihura bahikire Mitooma muri kabira kandi bakirwe nkuyanja y'abantu. Yenda kubasima kandi omukure muke yajara mbasime munonga abwa rukunde y'umwamuni mbasime munonga yajara mbashare imwe nkemyeto muzahamuramwa mutakayikiriza baraze kubateka mu ntaro zo kubana nibakora iki NRM Youth Engagement Bone kora nambari mukitereze amabara n'abana bi MK nani umwanya ngakura nawe nkamureba nakura kandi nakura nawe n'umwana w'imanzi akazarwa n'amanzi kandi n'amanzi. Mukuru w'entebe ya katano na wabira ari aha mukorogu kandi araganisa obushagiki. Nisha kwandikira MK yoka chairman wa Mitooma naja fayira Mitooma kandi cyakikoza kusa Mitooma ruhinda entanda y'General Muhoozi ayinira abantu ba Mitooma nihanga ryona twantuteka za baraza nkezi ntubantu nangu tumanye bizu byabo abo kuba wene special senior presidential advisor on special operations ahitugire hona ne batugambire bizu byabo tubehereza general bitwaro wa president abikora twatwino medical team abantu barukure ngo mu 15 bahajanje rwabusha bahebwe mbazi yabusha ibi byona bihirwe General Muhoozi general mbene ishabe bicweke bindi nabyo byeterekanise tuje tubikyeho. Omukoro gugubiraho ishomero rya Kamuyanga Primary School kandi aba MK movement baraganise ngo ishomereri niryija kuombekwa ebigombe by'eminyeto bihirwe miliyoni 10 okutungura projects zabo gashakwa Sheikh Abdulatif.